Nĩ mũtino ũrĩa ũtigire andũ 11 makuĩte na angĩ 6 magĩa na nguraro njũru itũũra-inĩ rĩa Songea mwena wa Gilgil barabara-inĩ nene ya Naikuru gũka Nairobi gĩcigo-inĩ kĩa Naivasha kĩroko kĩa ũmũthĩ thutha wa mbathi ya kambuni ya Climax kũgũthana na trailer. Kũratuĩka mũtino ũcio hanĩkire rĩrĩa mbathi ĩyo ĩrĩa ĩkumaga ithũĩro-inĩ rĩa bũrũri ĩgũthanire kĩongo gwa kĩongo na trailer ĩyo ĩkĩgeria kũhĩtũka ngari ĩngĩ. Zilianzana mbali, manake kuna driver ambaye alikuwa na tipa akamuondokea nani na huyu akachanganya. Hasa huyu alikuwa na lazima ya kushika ile mkono, manake kuna hii trailer ambayo ilikuwa inapanda hii sasa hii, na kuna gari ambayo ilikuwa inashuka ambapo tulikuwa nyuma yake, lakini huyu alikuwa na lazima ya kuwavati. Sasa ile nafasi ndio ikawa iko ndogo. The driver was a bit faster and overtaking carelessly. Tumekuja vizuri, tukaingia hapa hoteli hapa Naivasha, hapa Gilgil. Kutoka hapo nikasikia usingizi kidogo, kushtukia nisikia tu gari zikikorosana. But nzuri, I was on the left hand side of the bus, na watu ambao walikuwa on the right hand side wamekufa wengi sana. Ndeto ĩno ĩgĩkĩrwo mũkonde nĩ OCPD wa gĩcigo kĩu Emmanuel Opuru. Arĩa magurarire marathaitĩrwo thibitarĩ-inĩ ya Gilgil mwena wa Naivasha. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩta Kamau wa Mwangi.